Kini-kini kejing tho kabala penmi daw Madiah Laloo kabau labu kejing keli kumni. HATO dan JINGKYRMEN bagi MLA kasokar MDA kinang job election biang nadu ke MDC bar ke MLA hadir bagi rasyaran kepot ke MP election. Kejubab kata kejing keli la ong Laloo kalong big yes kidang la aban job biang. Kini ke possibility kadang job election biang kalau kat kum kini kimat bala kada harum. Kemudian kau mindset kong amprin hadir bila job election MP jong ke BP yong ba prapo person ki bila penjob UNU MP ulah menteri sistem ha nak kamta jong kini ki prapo person kini ke jong ong kala bakla sebab palat nomor job election nak kamta jong baro wat kita bang kursan je uru ulong MP ya baro kena tebut jong ke selong parliamentary seat nak takadau pitap de tap UMP menteri sistem nak kamta kari bakajat penrio ko babi wa preston pat uang ya kita gi bakarsan je u bat ya parti NPP kijung metoy on the sentak sendan bad dia kita gibam kersan pat syua jung metoy tang bad im dia menculat im ini kan mindset kalau enggak tawa jang ke syak kentat ke NPP yang kena election MP rakum ni kanyai long tomorrow is doom C why not sela MLA ke jawai ke si pat uang sepang ke smart town project piki pat ba ke jawai PD ban tuen bagi yo bentar nak kena ke smart town project nomor udon MLA ke NPP nak kena konsumsi kemampuan ada wipat UMLA dan wipat ke parti ngimyo HAA kat kum kandikan development kini kamut bagi ni kena ikmat baru laingot ke tahu sakajuk ke jengmun kita kejuk ke mindset kini ke kedau syai buat ki we MLA apa kam diru kita kejuk ke mindset hana kita belum works kan long tang kino kersan ki bamdai kino kersan wat community eru nak ni ke wrong mindset upat ba ubisar uplayang kini ki MLA kim long fit ban long kino ikmat jongi keput ya kibam tap syaki ibat lebha ya kita kibat tebut syaki. This is totally narrow and rigid mindset, and if it continue with the same mindset, tomorrow is doomsday. Kebar political strategy ban ong ban job election biang with money power ni kam teri kam syuk mentah dan uwe orang bau ong mentah ke kenting ban pelang pisah bah kenang ban yok berat pathan dapoi ke MDC bat ke election MLA kepama mentah kalong baya mentah hi wat ban rem election root don kam da kapisa ban job le da kapisa anna ya kran shu kababi ke babon ke mele po ke mdi ngi asngau ki ju ong bangi job election de da kaching eat upat ba da ka bor pisa kat ba ki leaders jong ki pat ki shifting man berat pisa namar ki ui kam tre kam shu ban upat ba ubi pisa tela bakal palat mentah kasan sima tang knet ne ki la bi pisa ni ki chat thiet aka bor pisa de ki babon balang hi ki tora pisa unang dom penban baru sungguh tu begini kibawan terwa kikin po ya baru saliaban ban asap kelaki dak bersiam napang ya kapisa pada kabot pat show tahi ubakiman na terkedau pimut ban job election biang akan dia juga style perkat bahasua penyau invest namar kapisa jo pimenta kam teri kam syu kam bakaju teri kam sipos nam mansua bila jumlin job election dak kapisa bat hatu pindang nang bo banyala election plan bisa kejubab kedai tang kejek upat ba bat ki kam ba pinne nang dismat kinong biang kinong rem jong pi ba pinang la ban job election biang leung kum tati ka ba syahmat tila iratin pa waiting doomsday only ka ba lai ki pending issues ngambar tati ma baro ki melihat puak kasokar MDA ki dan laki jong ki pending issues ki ba kempang na ban pendap kat kum ki kular ba ki la khlai ki porkan ba election bala deb namar takadaw south nam dang don ki deban ki di best years ban penakam hok ya ke bor man proof chopai ba ya ke ke bakilale hada pinang up susu ba pai ba on hap ban ya khi surak ban dawa ya ke hok hapo kini kin usnam balala lain no ki dan bun ba ke ki ban dawa ya ke hok ke babi ke nuksa ke ki kong bintas im dakshan dak ka syatan khas sekretariat ban dawa pensiunan no surak ba arsan kilometer song omdan kalong sisa ke jeng pelaran emtang ya ba meral bons im MLA ka than ya baro ke MLA po ke sarkar MDA si kini kena senam balik no ki mele jungi ki hes tanggal lek bu mau ngrem hakeleng ke jela dai ki kampat da komwei hatu kini ki mele jungi ki dei ani lawan ong do they really mean business seriously on what do they do ni chupen bit stop it ki kampen bit ba ki lawai menta kabadi kum kanuk sa susu apa jawai konsensi ke certain issues kum ke dictionary kayo musiang complex apa nang ba jawai ke chap ke jaklian ke waste management system bat ki katuk kan ni pat ki use kilong kimat jingkular for election atau ni khmat jongi hadu kanu long serius ban pendap ni ban le no iki di pen issues ki ban khmat
Hoi ni sengok tu ke challenge long ke babon dari ban keep giving excuses. Net ka daw bat ki wepat ki daw ki bamla ban le kalong ka bamla ban pedang daw pai ba. Pidang dan sasau senam chakmat ki kam kin kran lada phim dang job election ne phin ram. Ki pat ki development works kum ka fiscal sludge stage management plan hasaba muswang kat kum ka report ka ong ba 6% completed. Kum juru ka solid waste processing plan with 10 TPD at cleared cater to the need of cleared of East and Jawai of West Gentle District at a cost of 13.37 crores. Kat kum ka report ong ba ka earth retaining wall completed rai HATO la commission ne em ya ka take project. Ba hadu ka dung ni la long ka jum to yo pai ba ki bor ba jong ken hap tip kham hai take project. Shushu kat to kan teli ke shushu kat no teli ke election ke MLA ke la ban nei no andre usurok na du medot kemus nyang shadu PHC store long kum usurok kulai nalor kat kum manang mikisi kat tanang bon kinok song ka te chaka hato ko sokar kan abyang manan mi ka plan atau ke sarkar kan abyang manan mi ka panong lain kumikong bendas mendai chat than sekretarian ke sarkar nu MLA pin ai daw bam la trai de kumni kum tai ai pin sngok thu sendan la dam MLA kan kata yu MLA hak election manwan susu ke jeng berat kendo pathar ya ka mentru ke bakta ya ka ombam MD jangan nang wa jawai bat ki hali hator jong ka penthor wa penthor ring menta dang ka daw ke jeng petayu surak bypass satu MLA ke sarkar kan ong MLA everything is alright mana development dak bakta yu nong snong dang la ka sange banya ka ba onya syakmat ni pi ong kalong tang ka temporary problem sakali ya kan hun ko ya ka mentru ken batai khamba hadu kan du lale ben ya ka hok chung ka mentru hato u MLA na sarkar ke chile menti ya kan ka kam sanga pilar pim tang kwa ban job neram election ka ai pile hakipor banwan kan long ka ba bo pai ba online nang ni sakmat nam tai jong phi KBI pending salary jikin of trade ka JHDC ki MLA jong baro anyot lik son sipo gentles ki long responsible abaya ka jungdu tolap kinong trade ka council pinar po ka sarkar pi ong umdan pisa sino ta ki state share ki bajirap ya ka salary jong ka council hato fin sop no ya ka issues once and for all and make it regular ne pi kwa but invite another doomsday haki election 11 lada pirang kwa when you kalau pernah sauce nam pirang dan do or die otherwise stop expecting any positive results in the coming election sigai part ki constituency don ki part ki pending issues dak record ba but minor khat ya ka kam positive outcome make you in your favor basau general kaban balance ya development works namang artatien bagi MLA kasi ba jentiang ki ya jingno silang ki kampan roy po ka jela hakaba maximum development ki tu siki rilum karo but siki than khasipna sule pendap rukam tang ka daw ba banle handai issues ngap jar bet baro sikata hado pinong ba dei hok manyo maximum development siki than karo tang ka daw ka majority ki MLA ki NPP ne dei nagaro bar usiam lu udai nagaro ada kumne beteng attitude jong pi kan sya jam but sya dominate kampla balai pin ram kapot ak MP election kapol kadang biang ba pin yang kawi ka dawa ya hok jok pai ba khasi jantia man passenger no ya ki kam pendroi jok pai ba ka bri nyau trap pimle rain mo ban sulong nyang ko ngu baro sikata piong ngin sa retrospect ngin sa postmortem balai ngiram kapot akan ni kan election MP hato kita gidi ki mat ba khandian ki biang bo ban ka suthia ya ki MLA khasi pana jongi ke UDP ba ka HSPP wadu JINGKYRMEN ka jing job ya ka MDC but MLA kan nang dan high chance ya pile da pi kendet ban reu bat akapor ka babiang ki MLA ka NPP na khasi jenta wat long complacent show ne stop no ban kan pat borio pat ba stop no ban go against the public sedang seriously ban buram yo rit uria wat perkhat show kan ka sakar jonga but ngan le kat bamban change no ka attitude that this is my government personally but see that this is the government of the public and for the public and self is the last what ang hiru baka MP election ka hen ka MDC but MLA election na pidang take things for granted di ka MP election kadang sudap ka long lupa ka strong rat signal ya pi ang drive slow danger is ahead kapisa kaba siaja klortam barang sudap ai prime minister Modi nakam ta jalan mekhlaya kanang ka great instrument man tang thamai no ya ki
Keberinya terap kalak kini berok si kata. At last, my best wishes for it. NDP, UDP, and HSPDP for the rest of 4 years is at your disposal. Be a change yourself. First, then you'll see a change around you. Kurishibun, Madiah Laloo, Joy.